Draga Dunja, eto me u Svetom Filipu i Jakovu, konačno. Ovdje je sasvim drugo vrijeme, drugi ljudi, druga planeta. Bablje je ljeto, bijelo jedro kod otoka Babca. Zlatno, plavo, blu. To pjesnički se isto kaže, što se bavi tilo, to se bavi svima. Aktualni sat. Pitala bi gospodina direktora. Postavim pitanje. Evo ja sam ti pitao gospodina. Imamo jedno pitanje. A ko njih pita? Aktualni sat. Glas javnosti u eteru BNM radija. Utorkom od 13 sati. Jer vlast treba služiti narodu, a ne vladati narodom. Pratite Aktualni sat. Dobar dan, Luce, uobičajeno. Ovo je veliki. Ja tu gledam i zapravo nevjerojatno, Sveti Filip i Jakov je centar svijeta. Tu je Vransko jezero, jel? Onda imamo preko puta su Kornati. A imaš još tamo i Paklenicu. I Krka tamo ti je još nacionalni park. Dobro, a osim tih prirodnih ljepota još imamo i povijesni Zadar, Nin, Biograd, Šibenik, živa povijest na terenu. I mi u sredini. Da. Ja i Filip Jakov smo jedno. Moja mladost, moje djetinjstvo, kuća moja koja nije obična kuća, nego ona je više nego kuća. U njoj su svi moji. Svi su živi. Ovdje je moj tata koji čita, ovdje je moja teta koja čita. Svi su moji prisutni i živi. Zapravo meni je Filip Jakov dio mene. Ja mislim kad ne bi bilo Filip Jakova, kako ja jednostavno ne bi bila ja. Moji su živjeli kao činovnici od svoje činovničke plaće. Ovdje su bili konteboreli koji su opet kao plemići, ovi kreilari u Filip Jakovu, jedan krug intelektualaca koji su dolazili za vrijeme ljeta, družili se, volili Filip Jakov. Filip Jakov je bio jedno, zahvaljujući takvima, jedno lijepo središte. Može se reći da se intelektualno živjelo u Filip Jakov. Ta kuća uvijek je bila pun života i tek u 2007. prvi put bila skroz zatvorena nakon 120 godina, što uvijek je bilo i ljude i ljudi iz obitelji i Filipijanci koji su radili tu kod nas. Iz našega sela u Borelovi su radile žene, djevojke. Bile su za u kuhinji jedna je bila za djecu čuvati, jedna za peglanje, jedna za prat robu, a druga je bila za u spizu i za kupovinu. Ja sam uvijek čula da su bile najmanje 16 žena koje su radile oko obitelji. Tu je bilo ono za ručak i večero, pa između 30 i 40 ljudi. Oni jesu bili elita, ali su isto tako bili ljudi koji su prikupljali mještane jer su im trebali i ti mještani su od njih imali tekako uzvrat.
Zapravo to je bila jedna plemička kulturna obitelj. Seljanke koje su kod njih služile, one su stekle jednu, ne znam, kao da su završili domaćinsku školu. Bile su pametne žene koje su pokupile ono što je bilo vrijedno za njih i onda kasnije njihove generacije su od njih dobivale ono što su ove znale. Puno žene koje su imale kćerke, koje su se udale, baka je njih pomagala da ih napravi, ne znam kako se kaže na hrvatsko, dowry, lancune i odjeće i sve što im je trebalo za početak braka, život u braku. Borelovi su po prirodi bili ne samo intelektualci, nego su bili i vrlo spretni ljudi. Djeda Vesnin, Kontefolko, on je imao svoju radionicu. Sjećam se svega i svašta. Bila jedna komoda, kad bi se otvorile ladice, nije bilo što nije bilo u njoj. Kao da ste otišli u dućan. Sve što vam je trebalo, ne znam, kad ste nešto radilo, šarafa od svega mogućega. I sjećam se da Filipijanci, koji su recimo neki, Joso Brzić, onda bi kod Kontefolka došao kad bi mu nešto trebalo popraviti ili motor, ako mu je nešto nedostajalo, Kontefolko bi mu dao, upućivao ga. Bila je to mala škola za ljude koji su htjeli naučiti. Jedini dogovor je bio da moraju vratiti alate točno gdje su ih našli. I tako je bilo. Ljudi su znali ući, izaći, nije trebalo biti ako niko nije bio pri ruci, znali su di sve stoji, vratili i imali smo uvijek, ništa nije falilo u kući. Uvijek je bilo to sve otvoreno. I to je bilo jako lijepo jer taj povjerenje između nas i njih koje je išlo obem putem, to nekako fali. Ova tu je trebala biti kao pomoćna kuća, to je bilo vrt, a vila je trebala doći poviše vrta. To su trebali biti one ogromne vile, velike, ne znam kako se kaže ni na englesko, znam na talijansko, ville padronali. To su one velike kuće koje ispred imaju taj vrt, džardin, gdje bi se ljudi šetali. Kad se gleda izvana izgleda da je velika, ali ima samo 3 spavaće sobe. Jer to nije trebala biti kuća, to je trebala biti kuća za jedan mali obitelj, u stvari to je trebao biti čuvar. Kad je došla Drugi svjetski rat i postala Jugoslavija, onda su to oduzeli sve nekretnine i obitelj je imali su pravo, svaka osoba je mogla jednu nekretninu upisati na sebe. I onda je dida prva stvar što je radio, upisao na sebe je ovu kuću i da održava džardin, da zadrži džardin, to je prijavio kao arboreto, tako da se to još i dan danas zaštićena kao zelena površina i najljepši uspomen šta, ne samo mi, nego puno ljudi, možete pitati po Filipjakova, to su bile pinjole u džardinu. Imamo borove i to kao djeca poslije kupanje, to je bilo obavezno. 5-6 sati svi bi došli, išli šetati i pokupiti pinjole, onda gore na zid i tukli bi pinjole i pojeli. I nažalost te pinjole su prestale ista godina kad je moj tata umro. A moje odrastanje, to je bilo odrastanje jedne filipijanske curice koja se družila, ali baš sa seoskom djecom, meni je mama dozvoljavala sve. Moja mama je Filipijanka, baš je rođena u Filipjakovu, djeda mi je Pelicarić Filipijanac. Bilo je 7 djece, svi su se uglavnom školovali, a majka je išla za učiteljicu u Dubrovnik. Kad je završila učiteljsku školu, došla je u Filipjakov. Prvo njezino radno mjesto i do kraja je stalno bila u Filipjakovu. Sjećam se, Bože moj, koliko su za vrijeme okupacije
1941. za vrijeme talijanske okupacije, koliko su htjeli zadržati kod djece onaj osjećaj pripadnosti svom narodu, jer se radilo sve moguće da se odnarode djeca. Pokušavali su ih naučiti talijanski. Talijanski učitelji koji su bili, to su uglavnom bili sve doušnici. Kako su želi Talijani uništiti memoriju mjesta. Osnovna škola Sveti Filip i Jakov je uselila u novu školsku zgradu 2012. godine. To je nova, moderno opremljena zgrada. Ali unatoč tome mi i dalje nosimo s sobom onaj duh one stare škole, onih starih školskih zidova. Djeca su danas radije posvećena suvremenim tehnologijama. Svoje slobodno vrijeme radije krate uz tablete, svoje smartfone. Mi se kao škola trudimo svakodnevno pokazati im tko su, što su i odakle dolaze. Škola, to jest njeni učitelji, kroz razne projekte, aktivnosti i najviše rad školske zadruge nastoje očuvati i prenositi tradicijska znanja na nove generacije učenika. Izradili smo kuharicu na kojem su radili učenici, roditelji, bake, djedovi. Djeca su zapisivala stare recepte slušajući bakine predaje. Tu su još i recepti obitelji Boreli koji su nam dali na uvid svoju staru kuharicu i sve smo to objedinili u ovu jednu jedinstvenu kuharicu s područja Filip Jakov. Ono što smo ponijeli iz stare školske zgrade i na što smo posebno ponosni je naš ljetopis. Ljetopis datira iz 1890. godine. U tom ljetopisu zabilježene su ne samo događaji koji se tiču škole i školstva u Filip Jakovu, već općenito događaj iz tog vremena. Tata je bio učitelj u Turnju, a mama u Filip Jakovu. I onda su jednog dana došli i donijeli su ljetopis školski. I sjećam se da su ga čuvali u kući. Ja sam ga ko relikviju čuvala i na kraju sad kad smo dobili svoju državu, onda je došla jedna direktorica škole za koju sam znala da je svjesna toga što se čuva. I onda se nje dala ta dva ljetopisa i oni su sad u školskom arhivu. A on pjeva ono po starinski. Kak ima? U ranom srednjem vijeku ovdje su Hrvati, čije tragove nalazimo u neposrednoj blizini i na ovom samome položaju. Naime, ovdje se nalazio kraljevski posjed kraljevskog grada Biograda. Najvažnije je to bilo vrijeme samog hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Koji je 1059. godine osnovao muški venecijanski samostan Svetog Ivana Evanđeliste u Biogradu. To je jako važno. Znači, taj posjed se nalazi ovdje u Rogovu. On, kad je osnovao taj samostan, tom samostanu muškom benediktinskom daruje svoj kraljevski posjed ovdje za same benediktince. Kada su 1125. godine Mlečani osvojili i porušili Biograd, tada je stradao i samostan Svetog Ivana Evanđeliste.
Benediktinci se sele na utvrđenom brdo Čokovac na Pašmanu, a dio Benediktinaca bio je i na ovom posjedu ovdje u Rogovu. Tijekom 11. stoljeća je prema 12. stoljeću gradi se romanička crkva. Znači izvorno crkva ima tu romaničku fazu, posebice se danas može vidjeti da tom vremenu pripada i sjeverni bočni zid same crkve i dio pročelja. Na pročelju su nekoliko vrlo efektnih detalja, među njima izdvajamo odlično i kvalitetno isklesani romanički prozor i rozetu koja je u posljednje vrijeme restaurirana. Luneta koja se nalazi na malim pokrajnim vratima se izvorno nalazila na pročelju. U njoj je prikazano mističko janje u samome reljefu. Kada je stradao ovaj prostor, Petar Zadranin, opat, je bio samostana muškog benediktinskog na Čokovcu. On je dobio zadatak kao opat da uredi crkve koje su stradale u ovom vremenu ratova između Mlečana i Zadrana. Tako se obnavlja i svetište same crkve koje je iz temelja zapravo obnovljeno i to nam potvrđuje i natpis koji je ugrađen na sjeverni zid same četvrtaste gotičke apside. A natpis, kako kaže sami tekst, je iz 1374. godine. U kasnom srednjem vijeku oko same crkve i same benediktske opatije razvija se srednjovjekovno naselje koje je nažalost u borbama između Mlečana i Ljudevita Anžujskoga u 14. stoljeću stradalo. I od tih ostataka se može naći nešto ispod zemlje kada se u budućnosti budu provodila arheološka istraživanja. Međutim, za vrijeme turskih osvajanja, posebice za vrijeme Ciparskog rata, što je bio između 1570. i 1573. godine, evo, Turci osvajaju ovo područje, narod se preseljava na mletački, slobodni teritorij, primarno u sami Sveti Filip Jakov, a onda i na same otoke. Nedaleko crkve Svetog Mihovila, odnosno Svetog Roka, nalazi se Rogavski dvor ili dvorine, gdje su ostaci iz raznih razdoblja. Zašto kažem raznih razdoblja? Jer se pretpostavlja da je ovaj objekt nastao na ostacima jednog rimskog gospodarstva. Obično se ovaj objekt povezuje sa crkvom Svetog Mihovila i benediktinskom opatijom. Međutim, u vremenu kad su ovo područje osvojili Turci nakon Ciparskog rata, ovdje je bio prostor nadzorne točke, zapravo možemo reći bila jedna stražarnica i bila je carinarnica. Znači, s ove strane su bile tursko područje, a dalje prema jugu je bilo mletačko područje. Na sjeveroistočnom kutu samog objekta nalazi se kula. Inače, objekt ima trapezoidni oblik veličine 29 puta 21 metar. Uz prostor Rogovske opatije Pristan vrlo brzo je niknulo manje naselje koje će u veliko selo, današnji Sveti Filip Jakov, prerasti prilikom odlaska, odnosno spuštanja stanovništva s Rogova i Vrbice na prostor same Luke. Tada će se i crkva koja je bila posvećena Svetom Filipu i Jakovu promijenit će titular i posvetit će se Svetome Mihovilu. Prva gradnja ove crkve se vezuje uz opata Petra Zadranina, a poslije toga dolaze velika razaranja samog priobalja, što uključuje razaranje mjesta i crkve, i zadnju obnovu, odnosno današnji izgled crkve je iz 1750. godine, kada je crkvu obnovio don Nikola Kužinović i od tada se crkva samo malo dorađivala, odnosno pregrađivala. Dograđivali su se oltari i zanimljivo je da su u crkvi i grobne ploče na kojima su također natpisi. Unutar same crkve nalaze se dva dosta važna natpisa. Prvi natpis koji spominje opata Zadranina iz 14. stoljeća i drugi glagolski natpis iz 1750. godine koji govori o gradnji ove crkve. Danijela, koji je značaj pisma glagoljice i glagoljaštva za Sveti Filip i Jakov?
Pa kroz cijelu svoju povijest Filip Jakov se, možemo slobodno reći, družio s glagoljicom i svi spisi ovoga mjesta, bili oni općeniti, službeni ili, ajmo reći tako, intimni u oporukama, pisani su glagoljicom, tako da je glagoljica s poviješću i s vremenom postala dio kulturnog identiteta ovog mjesta. Ona živi i danas, zahvaljujući uvelike i vašim inicijativama, prije svega Saboru malih glagoljaša. Pa naime, kad smo 2008. godine krenuli sa projektom glagoljaštva, imali smo, možemo slobodno reći, čudnih upita, čuđenja što će nam to. Međutim, vrlo brzo su ljudi shvatili o čemu se radi i iz tog rada male škole glagoljice je nastao Sabor glagoljaštva, slovo Rogovsko kao centralno mjesto okupljanja glagoljaša iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, gdje se skupljaju i znanstvenici, i djeca, i pučki pjevači, imamo mise na staroslavenskom, imamo znanstvene skupove. Zanima me kako djeca u školi njeguju znači sjećanje na glagoljaštvo i zapravo pismo glagoljicu. Ono s čime se zaista možemo pohvaliti je da u 8 godina imamo sada 14 škola koje kao izvan nastavne aktivnosti imaju glagoljice i glagoljaštvo i djeci se pristupa ovisno dobi. Najniže dobi uče kroz igru, kroz razne kreativne radionice, a kako odrastaju sve više ih upoznajemo i sa znanstvenim radom. Tu su i publikacije, pretpostavljam i za djecu, ali i za odrasle. Da, za djecu uvijek imamo publikacije. Oni su sami osmislili slikovnicu Legenda o nastanku Velebita Jadranskog mora, koja je izašla u 2 izdanja i oba dva su doslovno nestala preko noći. Druga njihova slikovnica je u tiskanju, to je Legenda o nastanku hrvatskog grba. Sva su čula angažirana, rekla bih svakako i sluh i pogled, dakle kazališne predstave također. Da, prije 3 godine spojili smo se sa amaterskom kazališnom družinom Kuntrata iz Filipjakova i njihov vođa, da se tako izrazim, Mirko Đinđić je objeručke prihvatio i mi im pripremimo tekst iz starih madrikula, knjiga Bratovština i na temelju tog teksta se rade uprizorenja. Ona su također sad vrlo, vrlo popularna, tako da ih imamo posvuda. Otče naš, iže jesi na nebeseh, sveti se ime Tvoje, pridi se carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, hljeb naš se dalje daj nam danas i otpusti nam dugi naši, kako i mi otpuštajem dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, na izbavi od neprijazne. Budući da sam ja i član udruge glagoljaša iz Zadra, pokušao sam dati nekakvu, ja bih to tako rekao, dodanu vrijednost tim glagoljaškim propitivanjima i iščitavanja tih teksta na način da to publici, što mislim da je svakako edukativno, da toj publici pokažemo kako je to zapravo uživo, kako bi to izgledalo to uprizorenje, kako se zapravo može čuti taj tekst, na koji ga način donijeti i to sve skupa uklopiti u, ajmo reći, u neku predstavu, što se doista pokazalo vrlo, vrlo dobro. 74. u Filipjakovu. Ja, Ive sin pokojnoga Grge Šimičića od istoga mista. To nas sad tražu i škole i fakulteti, da im to na neki način uprizorimo, da to pokažemo. Pa eto, mislim da je to jedan na neki način otklon u radu naše družine. Najprvo priporučujem moju dušu Bogu, a tijelo zemlje, da se pokopa od crikve svetoga Mihovila u istom selu. A promijenilo se sve što se promijenilo u Veneciji, u Dubrovniku, tako se promijenilo i u Filipjaku. Nema u staroj jezgri, nema nikoga. Ja ne mogu ostrava umrijeti. Ko će ostati? Nema nikoga. Selo je potpuno pusto, normalno, ljudi su nigdje, i raselili su se dosta, ali dobro, Filipjaku, vamo reći, ne pada broj stanovnika, ali su napravili kuće, moj brat je napravio tamo gdje je bio vinograd, tako manje više svi. Stare kuće, pogotovo doli, u mnogim kućama trebaš ti ipak probati to živjeti, sve to ovako simpatično za doći litin, a zimi kad ti nemaš u kući sunca i to nije baš, a dok čije se živi, puno se živi sada u kući, puno stoji u kući.
A prije nikad nisi bio u kući. Nenormalno, što ćeš u kući? Tek uveče malo budeš u kući i ideš leći. Malo je ko plovija. Ribara isto nije bilo profesionalnih, ne išlo se ovako, par familija je išlo više za sebe, ne za prodaju, a bila je dobra zemlja i radila se poljoprivreda, to je bilo kod nas. Imali su u polju pšenicu, kukuruz, pažol, grab, biže, to je bilo za cijelu godinu su imali. Kruh su misili, svoj kruh, samo što bi išli u dućan kupiti soli i cukra. Imali smo kravu i onda mliko svoje imali. Cijelu godinu si ti imao u kući. A danas, evo, zatvoru dućane, mi nemamo što isti. Moji su živjeli od vinogradarstva. Imali su 14.000 panja, svaki dan su bili u polju, vino su prodavali, imali su zase, imali su višak za prodavati i od toga su živjeli. A obrta je bilo puno, jer smo bili sajamsko misto, bilo je puno stolara, imali smo kovača, imali smo majstora za komače raditi, to je za konja, ovoglav kaoska i sve to. Bilo je u staro vrijeme 4-5 gostiona, a ovdje ispred moje kuće je bio sajam, svaku nedjelju. Tovari vezani svugdje, ove moje skale tu nije bio ovaj parapet, nego su bile kolone. Onda za svaku kolonu bio vezan tovar. Ovdje za Markovara, Štela, doli, sve. Niko su mogli vezati tovara, bilo je po 50 tovara tu. A normalno, znaš ti što su tovari? Kako oni u ljubavnom zanosu skaču jedni po drugima, grizu se. To je bio opći nered. I sad vi ste vidjeli ovaj prostor koliki je, na njemu je 4-5 auta. I sve to danas izgleda kako izgleda asfalt, nekada je bila prašina. Znači ne tako da, prije 50 godina, koju godinu više, što ja pamtim. Poštivali su blagdane, a ove sve druge dane su radili. Malo bi se zimi odmorili, zimi je bilo manje posla, to mi je mater pričala, da je bio pokojni otac kako bi dolazilo proliče, kaže, ajmo dica, sad ćemo se pripremiti malo, pa onda da čučnu, pa onda se polako dizati kao kako trava raste, da se mišići pripremu. To je duga zima ako ti neš igrati na buće, ako neš igrati na karte, znaš. A to je tako svugdje. Svugdje moraš imati neki društveni život. Ili ovakav, ili onakav. I was the first to leave and pray. So that's what it was about to be mine. Moving out, I got these eyes on. Moving out, I got these eyes on. Nekako za nas koji smo ta doba odrastali prije 15-20 godina nismo imali ni YouTube, ni Google, ni internet. Čuti dobru glazbu, to si mogao samo u buži. Jer nas je buža, usudio bi se reći, glazbano odgajala. Iz buže si uvijek kući s nekom novom pismom koji si čuja, s nekim novim bendom koji si čuja. Kažem, buža je baš glazbeno utjecala dosta na Filip-Jakova i na mlade Filip-Jakova, a utječe još uvijek. Još uvijek je to utvrda starog dobrog rock'n'rolla, kao što je cijeli Filip-Jakov, mora naglasiti. Još, hvala Bogu, nemamo utjeca istoka u Filip-Jakov nikakvoga. Niti onom kafiću, niti onom autu ne svira tamo neka glazba. Pa mislim da i buža jednim dijelom ima dobru zaslugu za to što je tako, ajmo reći, educirala te mlade ljude. Onda i sada. Nakon lita kad završi, svi se jako veselimo zimi. Zima je nama lipše ispunjena, mislim ne samo da je lipše ispunjena, nego imamo i manje stresa. Zimi više idemo na more, više se družimo.
Dosta ljudi ima tu crne kužine, što mi kažemo, znači prostorije u kojima je komin i tu se sastajemo, dosta nas svira, volimo dosta pivati, volimo dobru spizu recimo. Moraš imati hobi, evo mi imamo taj band Freeway, nalazimo se 2-3 put tjedno, sviramo, vježbamo, neovisno koliko nastupa imamo. Publika odlično reagira, mi smo band koji evo postoji već dosta dugo godina i kad sviramo svaki put ostavimo jedan pozitivan utisak. Sviramo samo kavere u pravcu rock'n'rolla, soula, funkija, bluesa, tako nekakav pravac koji nas zadovoljava. Nema nas puno, ali mi koji ostajemo stvarno znamo predivno ispuniti to vrijeme ove naše predivne zime. Posjećivamo se, ali to sigurno sve to manje nego prije. Ali to nema veze s ljudima. To samo ima veze s televizijom i ničim drugim. To je 100%, to ne treba nikakva sociološko istraživanje, ja sam to vidio kad sam došao prvi put s Broda. Došao sam kod svoga i teca i kuma, koji me obožava. I ja pričam s tetom, a on priča s menom i gleda bija Kunta Kinte, to se još sjećam, bila je ta serija Kunta Kinte. Evo samo dušo da završi ovo. Danas ti ne moreš kod nikoga doći dok ne najaviš telefonom, jesi li kući, mogu li doći. A prije si došao bez pitanja, jedno u drugoga. Neko nije ima soli kući, neko nije ima cukar, pa smo išli pozajmiti. A danas toga nema. Išli smo jedno u drugoga na večere za Novu godinu. Onda, kad je bija 1. maja, naše društvo i lovci, moj muž lovac bija, onda bimo išli gore u brdo i pekli janjce i svi zajedno. I pivali i veselili se i plesali i sve tako. Nisu djeca smila ići do vanka do 10 ili do ponoći, ne. Zdravo Marija, kući mularija. Zdravo Marija, mi smo morali biti kući. A u šetnju oko 2 ure nediljom se išlo vanka. I plesali do Zdrave Marije doli. Obično bi kad bi zazvonila Zdravo Marija mora se ići kući dok si bija manje. A već kasnije bi duže ostajali. Igrali smo doli, nije bilo puno asfalta, onda bi crtali one tane, one kućice, pa bi gurali pločice, pa smo, a ima tih igara masu, ja ih se svih sviđam, ja točno znam i pravila i danas. Uvijek smo išli u čoporima zajedno, uvijek su stariji tukli mlađe i tako, sve bilo kako treba. Tukate učitelj u školi, tukate pop, tukate stariji brat, tukate otac. I normalno da ste svi tukli kad su svi bili naopaki. Niko nije slušao. Danas su dica puno pitomija, puno bolja. I sama naša, ja ne znam kako nismo izginili, sama naše igranje je bilo opasno. Penjanje po stablu, di su danas dica više penju nas? Ali na stablo od 15 metara. Za ove fafurikule se na isti. Danas i niko ni ne ide. Mi smo svi trčali uvijek za svime. Znači prođe konj i karmi, zovemo, jel? Sva dica trču za njime. Ko će sisti, ko će se malo voziti, ko će... A ovaj što goni konja, onda on nas tuče s onom škurijom. A danas bi svi rekli, hajde dušo, da te provozamo, hajde da te provozamo. Mi bi trčali za svačime, toliko sve je bilo interesantno. Tu sam živio, odmah prva kuća na rivi, 20 metara uz more. Imao sam 4 godine, nisam znao plivati. I radila se ova cesta, tu se kao nešto popločavalo, ja sam se igrao sa kamenjima i pao u more. Sa 4 godine jedva sam živ ostao, iz mora me spasio Brane Vodopija, moj budući punac. Znači, on je mene spasio iz mora, a ja sam njega spasio nakon 20 godina i oženija mu kćer. Sad će me ubiti. Eto, to je neko... Tog se prvo sitim. Kasnije, kad sam uspješno spašen, išao sam učiti plivati kao i svi drugi. Tu na plažu, na Mustafu, gdje smo se kupali kad klinci tu na Mulu isto. Mi s rive smo se više čak kupali na konto Mulu, dok su ovi sa
mi kažemo sulice. Oni više su preferirali plažu, produžetak. Znaju oni produžetak gdje su igrali na vatalice. Bile su dvije ekipe vatalica u selu, morski. Kada ćeš vatarski. Jedne su igrale na produžetku, druge na konto mulu. Tako da, uglavnom bilo je dice i igralo se. To je bila fora, najveća. I bilo je zanimljivo i dinamično. I jako lijepo. Recite mi sad kako je izgledala svadba, ona stara svadba, znači ne ova suvremena, nego filipijanska svadba. Pjevali bi se, ona pjesma je bila Kud idete, kiće mi svapovi, kud idete, mi idemo prošenoj divojci, mi idemo prošenoj divojci. Umrla je prošena divojka, umrla je prošena divojka. Znači imamo s jedne strane svadbu i veselje, a pjeva se tužna pjesma. Neobično. Šetali smo u 2008. godine po rivi i nastupali se drugi kudovi u Filipjakovu i onda se bila ideja, a zašto mi nismo imali kud u našem mjestu. Tako smo počeli pričati, dogovarati se, međutim prethodnica svega tog skupa, te aktivnosti je bila učiteljica Mihovilka, ona je vodila folklor pri osnovnoj školi. Ja sam radila u školi sa djecom, mi smo imali isto folklornu grupu sa kolegicom Danijelom Deković. Tu smo mi počeli sa radom sa osnovnim koracima i onda naravno iza toga smo se mi susreli, pa zašto mi ne bi, zašto ne bi bilo i veliki obuhvaćeni, zašto to ne bi bilo sada jedno društvo osnovano. Zapravo cilj svega toga je bio okupljanje mladosti, čuvanje svega onoga što je otišlo već u zaborav. Znate, ovo sve modernizacija, sve to u stvari radi tako da se potiskuju stare stvari i postanu nam kao bezvrijedne, a idemo naprijed. Prošli smo bure, monarske muke, a srce ne zna. Mi smo sljedeće godine, znači 2009. godine u prvom mjesecu imali osnivačku skupštinu. To su vam početci, puni ste energije, puni ste volje. Još ono uvijek drži, mada nekada čovjek se naljuti, ali opet tu je volja, to je misto. Evo recite, iskreno ću reći da mi neko daje ne znam koju plaću, da idem to raditi, nema šanse da bi to radio, ali ljubav prema mistu. Eto. Ja sam seljačke obitelji i dosta tih stvari, kada sam vidio učiteljicu Miholjku kako šije te nošnje, kako se ona brine od našoj dici, a sam rekao što se ja ne bi brinio o svojoj dici. Nastup u našem mjestu smo imali nasilni nastup. Jer naša turistička zajednica nas nije prihvatila. I onda smo imali prvi nastup, bio doli nastup kod Mustafe, bila je kiša i ružno vrijeme, ali ja sam doveo kud. Znate kako, dogovorio sam se sa voditeljicom BNM-a koja je vodila taj program, Branka Kraljev, a ona je sestrična moje žene. Ja kažem, Branka, mi se moramo probiti. A mi se sramota kad drugi kudovi nastupaju u Filipjaku, a nas da nema. Lipo je Branka došla, nas najavila, mi smo došli unutra i odradili smo program. Mi smo tako onda u Filipjaku počeli raditi. Mi imamo probe 2 puta sedmično, utorkom i petkom, znači imamo pjevanje i ples. Tako mali, tako odrasli. Prema potrebi češće. I to kontinuirano radimo 10 godina.
Ali vjerujte mi da nije tako kontinuirano tog rada, da nije bilo rezultata. Ja sam sretna da su to sve čestiti ljudi, radni ljudi, da imaju svoju obitelj, da imaju osmijeh na licu. Kad bi god ušla u razred, ja sam rekla, sve zaboravljamo. Ajte moji cvrkotani, idemo mi na posao. Koji su glavni dijelovi tradicijske nošnje iz Svetog Filipa i Jakova? Nošnja filipijanska se sastoji od fuštana, to je suknja zajedno sa prslučićem, zatim košulja, poviše toga je oprečak, kratka jakna i onda poviše košulje u tom dubokom izrezu jakne se nalazio zalistavac koji je bio... To je ovaj trokutasti dio. Da. Koji bi se vidio ispod te kratke jakne. A pregaču? Pregača, travesa, razni su nazivi. Znači traversa je napravljena od podloge koja je onako od jednostavnijeg, jeftinijeg platna, a u središnjem dijelu je četvorina svile, znači jednog finijeg i skupljeg materijala. I zašto je to dosta važno? Zahvaljujući grofici Iti Borelli, tu se uzgajao dudov svilac od kog se proizvodila svila i svilene tkanine. Na nogama su žene imale papuče, one su se zvale firale koje su se izrađivale od kože i na glavi to je oglavlje, zapravo to je marama koja se vezivala i onda je padali su krajevi sa jedne strane. Na pojasu od traverse se vezivala svilena crvena traka. U učeničkoj zadruzi Đardin, osnovne škole Sveti Filip i Jakov, djeca su se okupljala oko vrlo zanimljivih tema. Koja je vaša uloga u tome i što ste s djecom radili? Ja sam voditeljica sekcije vezilja od 2009. godine i u suradnji sa kolegicom Danijelom Deković smo došli na ideju da idemo obnoviti i zapravo naučiti djecu jedan ukrasni dio nošnje koji se zove zalistavac, koji je dio tradicionalne ženske svečane nošnje. Znači to je bilo u manjoj formi, manjem obliku kao, rekli ste, poprsnica. Da, u stvari to je cijeli taj ukrasni dio koji se zove poprsnica ili zalistavac i koji se nalazi poviše košulje, ali ispod jakne, kraće jakne i onda se on prihvaćao za podlogu badačom, kao to je ukrasna igla. Izrađivalo se na raznim podlogama, najčešće je bila podloga od pana ili čoja, neko to zove, znači vunena podloga i nekoliko slojeva je ispod toga koji čine tu podlogu čvrstom i onda su se stavljali komadići raznobojnih oblikovanih dijelova u raznim bojama. A podloga je isto mogla biti u različitim bojama? Podloga je najčešće bila crvena, modra, mogla je biti... Kao što imamo ovdje, modra, crvena. Modru. U se vrijeme godišta, mir se svijetu navješta, porođenjem djetića od djevice Kakvi su bili običaji u vašoj građanskoj kući, ovdje u Svetom Filipu i Jakovu, dakle u kući učitelja, učiteljice, kako se obilježavao Božić? Koji su bili običaji, koja su bila jela koja su se spravljala u vašoj kuhinji? Za Božić bila je divna atmosfera. Ja se sjećam Badnje večeri,
obavezno fritule, to je bio ritual bez koga se nije moglo. Sjećam se moga tate koji je onako bio snažan muškarac, bila je jedna velika zdjela i tata bi mijesio, lupao, mama bi dodavala sve što treba i zajednički su se radili uštipci. Zadimljena je bila kuhinja, toplo na prozorima je curilo, od pare su se skupljali kanalići vode na prozorima, sve je mirisalo. Prvi uštipci su se slali borelovima, mama bi rekla dobro su uspjeli. Zašto su dobro uspjeli? Jer nisu tvrdi, nisu puno upili ulja, rade mulce, ono bi izletili vani pa bi ostali šuplji, oni krajički i onda bi za Božić naravski, to se znalo pečenje, tradicionalno, ne znam. Koja vrsta mesa? Molim? Koja vrsta mesa? Za Božić tuka obavezno. Tuka koja bi se pekla satima, u špaheru na drva naravski, kiseli kupus sa slaninom, njoki obavezno, pašticada. Uskrsna košara... Kod nas samo pogača, sol i jaja. A inače nije samo, ipak je to simbolika Uskrsa. Ali kod drugih, ja mislim kod naših mještana, sigurno je bilo još i pršuta i ovi stvari. Moj suprug kad je došao, on je iz Lišana Ostrovačkih, onda je on govorio, kod nas je to raskošnije. A kod nas je kao gospodski, pa onda je škrtije. Da li se nosila u crkvu košara za blagoslov? Je, obavezno. Kolači su se nosili, kruh i jaja. Ja, obavezno. To je. Svaki je imao domaćin u familiji svoje jaje i kad završi misa doma, kad se dođe, odmah se najprije njega jede. Jako jutro rano bi bila misa, ipak odmah se da kad bi došli crkve, spremili bi na stol, mama, baka, kako bio, i onda bi jeli zajednički. Pomolili se, pojeli, popili i tako dalje. Znači u košaru su išla jaja, kuhana ili sirova? Kuhana, da. Obavezno kuhana, u tvrdo, da. Zatim što je još išlo? Kolači, obavezno je kolač domaći bi radili same žene, a neke bi nosili i slatko, kako bi koji napravili, i obavezno pršut. Filipijanska torta je slastica za koju mi volimo reći da je to autohtona slastica našeg mjesta i zato se zove filipijanska torta. Recept je vrlo jednostavan, baza samog recepta je šećer, jaja i badem, a ostale sastojke možete dodavati po želji. Torta se peče u teći i taj dio je isto jako važan jer te teče su se stvarno čuvale u kućama i ljudi su vodili računa da se to nigdje ne zagubi i uglavnom su se koristile samo za pečenje torte. Tako da to nije bilo klasično pečenje u ovim današnjim posudama za torte. Tako da ono što je dalje specifično je sam taj badem, dakle u torti nema brašna i to samo govori o tome da je ipak u to vrijeme dostupniji bio badem nego samo brašno. Brašno se ipak kupovalo, a badem se mogao naći, odnosno kako mi to kažemo, mendula gotovo u svakom dvorištu u kućanstvu. Također je, s obzirom da i u tortu ide 12 jaja, svaka kuća je imala neki svoj kokošinjac, jaja su stvarno isto bila dostupna i nisu se kupovalo u dućanu. Od tih svih sastojaka je to jedino šećer je možda taj koji se kupovao ili se mijenjao za nešto. Ovisno i o godišnjem dobu naravno i kažem koliko je ko imao priliku da ubere ili naranđu ili limun pa s tim dodatno obogati samu tortu sa aromom i mirisom. Svakako je tu poželjan bio i prošek, zato što je uz to što je dodavao tu aromu i dodao je neku sočnost samoj torti, jer sama po sebi je torta onako dosta suha. Zato recimo i na kraju kad je torta pečena, odnosno kad je gotov, izvadimo je van iz same teče, stavimo je na tanjur na koje predviđamo je ostaviti do kraja, ali ostavljamo, preporuka je ostaviti poklopljenu. Dakle, dok se ne ohladi, tako da u onoj svojoj pari dobije i neku tu svoju sočnost.
Torta se pravila za neke svečane prigode, po meni prvenstveno za vjenčanja. To su onako bile prigode koje su iziskivale stvarno neki malo svečaniji, bogatiji stol. Možda još i tako za krštenja i takve prigode kao što su, ne znam, možda i krizme i slično. Ja? Znači važniji događaj u važniji životu događaj, čovjeka. da. Sve mi je jasno koje su namirnice unutra, znači ono što je čovjek zapravo mogao imati ili je uzgojio u svom džardinu. Da. Međutim, nije mi jasno otkud čokolada. Čokolada, onako kako priča kaže, je došla i uglavnom vezano za obitelj Borelli, koja je tu bila u to vrijeme, imala i ove lokalne žene zaposlene kao sluškinje ili kuharice. I onda su za neka bogatije nagrade ili za neke blagdane bile nagrađivane upravo čokoladom, koje su onako čuvale za te posebne dane. To se možda i nije svaki put stavljalo, ali kad je bila posebnija prilika, onda svakako se onda i ta čokolada pojavila na torti. Znači, grafit najviše volim lipiti filmove kad čači pukne. Sam napisao nekih 10 godina. Zbog toga sam bio toliko sritan što sam konačno uspio zalipiti film. Pokušavao sam to mjesecima, nikako mi nije uspjevalo i jedan dan ili jednu večer, ne znam, možda čak i matineja bila nediljna. Lipio sam činove i to mi je otac dozvolio, ali je već bio skeptičan zbog toga što masu puta nisam uspio to napraviti i tad sam to uspio. I toliko sam bio euforičan zbog toga i sritan da sam imao potrebu to napisati. Sada se nalazimo u prostoru gdje je bilo ljetno kino. Ljetno kino je bilo tako uređeno da je ekran bio upravo ovdje prema naprijed, a od straga je bila kino kabina. Imali smo oko 200 komada sjedalica koje su bile montirane na puntima. A gore u starom kinu na katu isto smo imali 150 sjedećih mjesta. Bilo je zabavno, bilo je jako interesantno i kasnije, prošlo je niz godina, ovdje se počelo raditi novo kino. Tada su porušili to staro kino, porušili su ljetnu pozornicu i napravili ovu novu zgradu. Pretpostavke su bile nekih određenih ljudi da neće biti rentabilna kinodvorana. Kinodvorana je radila ludo. Ja sam kinodvoranu otvorio sa prvim filmom Atentat u Sarajevu. Bilo je tada velikih problema jer su bili stari filmovi, mi smo tek počeli raditi, tako da sam ja dobiva jako loše kopije. Ali moram se pohvaliti kada je došlo ljeto, 1. svibnja smo otvorili kinodvoranu u ljetu, to je bila takva gužva da sam ja davao 3 predstave na dan. 3 predstave na dan su bile uvijek pune, čak sa strane. Bilo je 221 stolica, bilo je to sve puno, a po podu je još oko 200 ljudi sjedilo, jer su željeli ići u kino. Kino je prestalo raditi početkom rata. I to je sigurno, ta pauza je trajala do neke 95. 6. godine i kino se ponovo pokrenulo. Isto nije neki odaziv bio, jer je bilo i ti videorekorderi, sve to. Jednostavno je ispao iz žira. I sve do, znači, 2014. nije uopće bilo u funkciji. Znači, sigurno 15 godina. Dok nije otac počeo šetati po dvorani i malo po malo je i doveo u funkciju tu dvoranu. I prvi pokušaj je bio prije 4 godine, bili smo na starom sistemu, preko ovih traka, preko filma 35 mm, ali smo primijetili da je to sve to teže i teže nabavljati, zbog toga, vjerovatno zbog toga što su već masa kina bila digitalizirana, tako da smo i mi bili primorani prekinuti te projekcije
Onda je prošle ili preprošle godine općina aplicirala preko Ministarstva kulture za digitalizaciju kina, i tako su dobili ovaj projektor uz sufinanciranje općine i onda smo počeli, to je bilo prošle godine. Moj doživljaj kina je, znači, uvijek bio vezan, u početku još kad sam dite bio uz Tihu i njegovog sina Arona. Uvijek sam se tu negdje oko kina kretao, tako da sam uvijek u kabini završavao gori nekako dok se ti filmovi vrtili. I znači prvenstveno sam kino upoznao na taj način. Poslije kad su neki drugi interesi došli, kad smo osnovali bend, skužili smo da ima neke druge prostorije tu u kojima možemo vježbati i možemo biti kreativni, gdje se možemo družiti i tako smo počeli ovaj podrum koristiti gdje se sad nalazimo. I tako to traje do dan danas i nadam se da će još trajati. Then one summer day, everything changed. The beast came along and they took my place. My leaves lost color and I lost my glow. I'm gonna stay low so you can go up high. Kino uvijek bilo način skoro od samih početak, pogotovo sad otvoreno da svako ima neki afinitet prema nečemu, moga doći tu isprobati bilo različitih priredba, manifestacija, svirke ili ne znam, bilo čega. Mislim da će se to nastaviti ako nastavimo to sve skupa dobro voditi. Mislim, svi mještani ako se uključe u to, ako dobro iskoriste, mislim da tu neće biti nikakvih problema. Da svih ima mista i stvarno se može dosta toga napraviti. Evo, ovdje smo u tunelu kina koji je zamišljen kao galerijski prostor i dnevni boravak za druženje stanovništva i svih ljudi koji dolaze u Filip Jakov. I potaklo me na stvaranje takvog jednog prostora unutar kina upravo činjenica što je ovdje bio uvijek društveni dom. Prvo društveni dom, kasnije je bilo kino i unutar toga su se odvijale puno različitih kulturnih aktivnosti poput šahovskog kluba, čitaonice, plesnjaka, koncerti, dramske predstave, maškare i tako dalje. I kad sam ja došla živjeti u Filip Jakov kao akademski plesač iz Berlina, onda sam koristila ovaj prostor za vježbanje. I to je meni bilo jako dragocjeno jer to je nešto što se u gradu ne može dobiti samo tako. I onda je meni bilo jako čudno to da u tom prostoru koji je bio toliko bogat, životan prije, da to više ne postoji, da je to sve nestalo. Kad se sve posložilo u neko nedavno vrijeme, onda sam dobila priliku da kroz projekt koji je pokrenut Kino, Centar za kulturu, inovaciju i obrazovanje, kroz Europski socijalni fond, da se može doprinijeti tome da ovaj prostor opet živi punim plućima kao što je bilo prije. Društveno-kulturni centar, kako ga ja vidim, je otvorenih vrata za sve ljude koji mogu doći i biti okruženi sa umjetnošću, kulturom i društvom, ali puno više, puno bitnije od toga je meni u stvari to da je to prostor u kojem oni mogu ne samo konzumirati tuđe ideje i snove i vizije, što je isto vrijedno, jel? Nego da mogu ostvariti svoje vlastite. Evo, napokon je došlo novo vrijeme donosi da projektor od 35 mm više filmova nema. Novi projektor je za mene jedna velika novina, na jedan način ne mogu ja s time raditi jer imam mlađi. I već ima 78 godina, sada mi radi sin i njegov jedan prijatelj na ovom novom projektoru. S menom radi Roko Vodopija, koji je inače član benda Jeremaja i oni doli nešto tamburaju tu u podrumu, jel? On je onako isto jedna vrsta filmofila. Njegov sam pokušavao naučiti na ovaj stari sistem, jel? Ali brzo ga je volja prošla, jel? Ali eto, dočekali smo digitalno doba i tako da je sad tu dosta ustrajan. Sigurno je kino prije
prije ove sve tehnologije imalo veći utjecaj i više su ljudi dolazili, ali do dan danas u nekom velikom postotku to nije promijenilo jer kino ipak neki ritual, neko iskustvo, više kao neki izlazak i sigurno nije isto pogledati film u kući ili u kinu. Tako mislim da se to nikad neće izgubiti. Taj prostor u kinu je nakon onog ratnog razdoblja ostao napušten i tamo smo krenuli sa svirkama jer je to bio jedini prostor gdje smo mogli ući i gdje nije bilo zauzeto, tamo reći. Tu smo krenuli sa svirkama, imali smo raznih pokušaja bendova i pokušali prostor napraviti što ugodnijim. I onda se Roko pojavio i ušao u taj prostor. Ljudi iz mista su se uvatili posla, krenuli i svi zajedno napravili nešto više da se to sad sredi, da kino ovako lipo živi i da imamo di raditi, svirati, živati. I krenio je ovaj band Jeremiahs. Band je filipijanski, većina članova je Filipijakova, ali imamo dva člana iz Zadra koji su u principu dušom i tilom Filipijani. Pa ja sam zapravo tu prvi puta došla kad sam uletila u amatersko kazalište Kuntrata. Išli smo na ove festivale kazališnih amatera u Vodice, tako 2 godine za redom i odmah nakon te prve godine uopće nisam ovaj bend upoznala u Filipijakovu nego u Biogradu. Jednom sam otišla sa prijateljem, onako bez veze, u Biograd na svirku gdje su oni svirali i mene je Roko pitao hoću li pivati u bendu. Jer je on mene čuvao s nekim drugim bendom i tako to. I ništa, odmah me sljedeći dan nazva, ja se javila, našli smo se u Zadru i eto ja sam došla jedan dan tu na probu i počeli smo svirati. Ja sam Roka upoznao na faksu u Zagrebu, a i zvao me da dođem probati malo tusu, harmoniku svirat. I onda kad sam došao tu, kao di da dođem u kino. Tu na stage-u prva proba je bila kao vidi gdje oni sviraju, što je ovo, ko ovako svira, kino koje može biti kazalište. Tako samo ovaj prostor je već ima neku zanimljivu atmosferu, malo ovako poticajna i baš dobro mjesto za udomaćice, definitivno. Kad smo osvojili ovaj Blues Challenge i kad smo dobili priliku ići u Ameriku kao band i predstavljati cijelu Hrvatsku kao blues band pobjednik Hrvatska ide u Ameriku na nekako natjecanje. Mi smo iz jednog malog Svetog Filipa i Jakova i tu se pokazala silna neka energija da Filipijanci za filipijanski band skupe prvo financijska sredstva, a onda i ta silna podrška. A i mi kad smo pobjedili u Zagrebu, to se događalo po 11 sati navečer, telefonski smo javili da smo pobjedili, oni su već u 2 sata ujutro bili gore. Sa 5-6 auta i onda smo slavili. To je ta neka veza tog Filipijakova i te publike. To jesu sve naši prijatelji, sve to, malo smo misto, ali živimo jedan s drugim. Mi smo izašli iz tih podruma bogatiji, puno smiha i glazbe. Ja sam se rodio sam se u Zadru, ali odrastao sam vode na Vrsela. Znači, svaki dan sam išao Kuntratom na more, kupati se na Kontov Muja. I meni, ja kad sad zatvorim oči i kad bi ti ja vidi Kuntratu kakva je bila kad sam ja bio mali, onda miris jedan tamo krajem 8. početkom 9. mjeseca. Kad su se konobe prale, kad su se bačve nosile doli na rivu i nalivale moron da se zastanjaju. Znači, kako bi to rekli, da zadihtaju, eli? Cijela ta Kuntrata je vonjala na konobe, na vino. I još 2 osobe tamo koje su uvijek sidile, teta Slavka i teta Šika. Nisi mogao proći kroz Kuntratu da te one ne bi fermale
i onda i s njima si mora progovoriti malo i tako. Ili dica restu, onda bi te pitali obavezno. Mislim, prođe lito, ljudi se zatvoru u kuće, dođe novo lito, a mi izresli ka bljušt, rekli bimo, to je ona kad divljaš paroga. I onda te više ne moru prepoznati, onda te pitaju obavezno čigov si ti mali. Onda kažeš Danilov ili vamo ili namo. I tako, ta je kontrata je bila čudo živa. Još onda, a ja već govorim o vremenu kada je Debota opustila. Amaterska kazališna družina Kontrata osnovana je 1981. godine u Svetom Filipu Jakovu, a naziv je dobila Kontrata na našoj središnjoj ulici koja se zove Kontrata od Uska ulica, u kojoj se stalno nešto događalo, pjevalo, glumilo, ljubovalo, jednom riječju kuntretavalo ili susretalo. Predstave koje smo radili na predložak neki normalan nekakav dramski predložak smo ga mi lokalizirali, dakle pretvorili smo taj ozbiljan pravi književni tekst, smo ga lokalizirali jer smo upotrijebili lokalne nazive, lokalne toponime, ali i nekakve ljude za koje mi znamo da su dobro uklopljeni u tu priču, a onda smo promijenili imena i onda smo ti nekakvim našim lokalnim jezikom, dalmatinskim, odnosno filipijanskim, te predstave na taj način radili. Filipijanca vajk čuješ, mi prvo vičemo, jako smo glasni. A drugo, Filipijanca vajk čuješ, ne prilagođava se Filipijanac. Onda imamo još taj specifičan glagol liči. Ovi bodoli govoru gren, greš, eli? A mi govorimo iđeš, iđemo, iđete, iđeju, eli? Onda nama bodoli govoru da smo vlasi, jer tako govoru i ovi u Kotarima. Ljudi govoru da nas se čuje neka melodija, da kad govorimo da kada pivamo. I onda ima to kad se dozivamo, eli? Pa zoveš mater, pa ma, pa zoveš čaču, pa ta, pa zoveš babu, pa ba. Specifična stvar za filipijanski dijalekt u odnosu na ove bodulske govore, bodulske dijalekte, ove čakavske, ajmo reći, konzervativnije, je što mi povlačimo naglasak naprijed. Onda di oni reču voda, mi rečemo voda. Oni reču glava, mi rečemo glava. Ruka, mi ruka. I tako noga, i tako koza, i sestra, i ne znam. I po tome nas poznivaju. Recimo ima taj, kako zovemo ovoga lutka, što ga za maškare, što ga se sapali poslije, ili njega se optuži za sve živo, čita se taštamenat u kojemu se pobroji svi grije njegovi, sve za što je kriv, i onda ga se sapali, on se zove Tome. Kod nas, ja nemam pojma zašto je to tako, ja to nisam čuo u drugim mjestima. Pripremljena je i predstava na način da se treba suditi tom karnevalu, pa se pripremio jedan scenarij, jedan čovjek koji je u Svetom Filipu Jakovu bio maher, moram spomenuti ime jer bi to bilo Svetogrđe, da ne kaže njegovo ime, to je gospodin Šime Zorić. On je napravio tako jedan fini scenarij da bude sudac, porota, tužitelj, to se tako fino ukomponiralo i kroz cijelu godinu se prikupljao materijal, a znalo se u selu ko je di, ko je s kim, ko je kada, ko je napravio ovo, ko je napravio. Onda se to skupljalo, tako da je par tih ljudi to stalno skupljalo te materijale, pisali su i onda se na kraju to usustavilo u nekakvu predstavu. Taj običaj mi je, kako bi rekao, da neku svrhu moga tog pisanja. Ono što sam ja kad bi pisali, ali ja, kako bi rekao, gura da se recimo negativnosti, kritika, godišnja kritika praktički naše općine. Taj taštamenat kod nas je osobito pikantan i svaka nevolja koja se dogodila u selu dođe na red. I recimo, nemam pojma, jedna se tiče moga strica,
Isto, on je prije držao krčmu. Mustafa se zvala. Nije bilo službeno ime Mustafa, nego tu zgradu mi zovemo Mustafa i što kod je namo mi govorimo da iđemo u Mustafu i to je Vajk Mustafa. I di se kupaš na Mustafi jer je to blizu mora i tako. I dobro, Bože, dogodila bi se barufa kao i u svakoj krčmi, još je to bilo ono vrijeme iza rata nesretno i tako. A moj stric je često išao u Italiju, u Rim i tako, i onda jedan put u taštamentu bilo rečeno uvijek kad je Mustafa u dimu, Rade Vuletić je u Rimu. I tako, svakoga se klepnilo. Građa za ono što ćemo raditi se skuplja gotovo čitavu godinu, ali negdje zadnja 2-3 tjedna do pokladnog utorka već je sve spremno. Na drugu stranu, druga ekipa radi, mi smo imali običaj velikoga tog krivca Tomu napraviti od 3-4 metra. I s njime svaku subotu i nedjelju se izlazi van po mistu i onda od kuće do kuće, doduše nekima je to poslije postalo kao da smo rubači, kao da smo poreznici, mada nije intencija u tome. Čak bi koji put i glazbu ili uglavnom ljude koji vole pjevati da dođeš u kuću, jednostavno činiš kažin, mislim, munještinu, za frkanciju u toj kući moraš nešto izvesti, što si došao kupiti novce? Ne, došao si se zabaviti. Mili Bože, divote onda, recimo, za muško. Da ženske možeš zagrliti, ma koji si ti, ona se sve smije, ono kao, razumiješ ti, vrh ti sriću od nje, ma koga, ostavi se mene, ma koji si, onda ti pokušava strgniti. Ako nemaš masku, staviš veo, mislim, facol, staviš, zamaskiraš se i onda zabaviš ukućane i oni... Prije je bio običaj da dadu jaja ili uli 2-3 litre vina jer je Tomi između noga ima bačvu. I onda se naravno izvrši taj čin spaljivanja jer se proglasi da je on kriv zbog toga i toga. Naravno obrana se ne slaže jer to nije točno. Na kraju porota presudi, njega se spali, nakon toga se napravi jedan prekrasan ples, bal i pojede se ono sve što smo dobili, ne kažem proseći po selu. To sve završava na pokladni utorak. Kad se obavi ta predstava, spali se Tome. I gotovo je. Sutra smo pobožni jer sutra je čista sreda i moramo biti bezgrešni. Počinje korizma. Kao i sve amaterske družine u Dalmaciji, pa vjerojatno i šire u Hrvatskoj, počeli smo u početku baviti se sa pučkim teatrom, misleći da je to možda jedna najlogičnija i najnormalnija i možda najlakša forma. Nakon toga smo krenuli u neke druge, ja bih rekao, umjetničke avanture, baveći se nekim drugim tipovima teatra, da bismo na kraju završili, ili kako mi Dalmatinci kažemo, bacili smo sidro na jedan poetski ili poetsko-neverbalni teatar, misleći da je to zasigurno najprimjereniji oblik teatarskog izričaja, jer nema klasičnog dramskog predloška na kojem se držim mogu i slomiti jezik i neki profesionalci. Dakle, mislim da je to najprimjereniji oblik bavljena takvim teatrom koji, kažem, propitiva to jedno dalmatinsko podneblje, zapravo propitiva život žene koje zapravo drže sva 4 kantuna u kući. Kod Lepanta Sunce moje koji je napisao Ljubo Slipišić Delmata, Ljubo ne govori o bitci kod Lepanta kao bitci, on zapravo govori o post razdoblju nakon tih bitaka. To se može naravno misliti i na nekakve havarije, može se misliti na neke potrese, dakle ratove. On govori o toj opustjelosti prostora gdje više nema ljudske ruke, nema žena muža, nema oca, strica, brata. Dakle, ta jedna opustjelost, žene čekaju, mole, slute, a djeca išću čaču. Dakle, nema ničega i tam mi se tekst jako učinio podatan da bi se mogao uprizoriti. I evo, pokazalo se valjda da je to bilo uspješno i da smo tu predstavu dobro napravili. Ostangali iz naših mist, suprotiva turskim brodim. Braćo, sestre, ovdje mi donosimo sa Levanta. Ostangali iz naših misti, suprotiva turskim brodim. Braćo, sa Levanta, vaših muži, i jauk neće nam doplutat. I veslači, i puntarin, bojovnicin grebušku. Sa Levanta, vaših muži,
jauk neće nam doplutat. I veslači, i puntari, bojovicin grebu škuna. Sa Levanta, vaših muži, jauk neće nam doplutat. Ni veslači, ni puntari, bojovnicin grebu škuna. U Svetom Filipu Jakovu mi imamo svoju publiku. Možda bi neki htjeli da se dogodi neka predstava koja će opet biti na tragu onih naših starih predstava, da se ponovo vratimo na nekakav pučki teatar ili da na neki drugi način propitivamo. Za sad smo trenutno fokusirane na propitivanje još možda neku godinu ovog tipa teatra kojeg radimo. Dakle, publika je ovdje nazočna svakako jer mi to ponovimo 4-5 puta, to odigramo te predstave, onda idemo na turneje, a ovdje je kapacitet dvorane 45 mjesta, sad ne znam da li je to dovoljan kapacitet da ih možemo svih smjestiti, ali onda ponovim, napravimo reprizne predstave, pa onda to ljudi prate, dolaze ljudi iz Zadra, iz Biograda, tako da smo mi po tom pitanju posjećenosti publike to nije upitno. A književna scena je ovdje dosta živahna, imamo dosta svita našega domaćega koji piše i koji koristu te lokalne motive, dosta, na primjer, Gaja priče iz Male ulice i tako. Ja bi osobno volio kad bi tu bilo još više dijalekta. Kad bi to te sve bilo na dijalektu. Kad bi čovjek koji piše o Filipjakovu pokazao da se na filipijanskom more reći baš sve. Jer se more reći baš sve. Na svakom dijalektu se more reći baš sve. I po tomu nema razlike između najmanjega govora, najmanjega dijalekta u najzavučenijemu mjestu na najdaljemu otoku i najvećega jezika na svijetu. Mrtvaca su vrgli u škapsu u sobi. Na dnu noga su gorila 2 kandelira i tamburin i na njemu čaša s blagoslovljenom vodom i maslinovom grančicom i ljudi su se dolazili žalovati, ljubili tetu i Vinku, Paško još nije došao. I moju babu su ljubili i govorili kako je Perko bija dobar čovjek i da je velika griota što je umra. A teta Pikola je škričala i berjakala: Perko moj, jadnati sam, kuku meni ostade ja sama, što mene Bog nije diga zaman isto tebe, jadnati sam, kukavica crna. I onda se bacala na nju, ljubila mu voštano lice i gorke suze prolivala. Nije gledala oko sebe, zato joj je Vinka šapljući rekla: majko, ne tribaš više plakati, svi su pošli ča. Onda bi se teta smirila i normalno pričala. Čim bi neko došao, odmah bi briznila u grčeviti plać. Nije si našla što si tražila. Hoće li biti to od tog filma? Someone who wants me.